mfate uyu mwanya ngushimire wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko cyane cyane nibo maze kutumenyera tukugezaho amakuru arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara irimo guhuza inyeshyamba z'umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo, ubwo turavuga SADC, ingabo z'u Burundi, turavuga abacanshuro b'abazungu, turavuga FDLR ndetse n'abandi benshi bagenda bafasha uyu mutwe kuba mutubarire kuba bafasha FRDC kuba yarwanya umutwe mu 23. Kuri ubu ngubu rero turenda kukugezaho amakuru agizwe muri kano kanya. Ese waruzi ko tariki 20 z'ukwezi kwa 11 nk'uyu munsi neza 2012 aribwo M23 yafashe Goma? Ese byagenze bite kugira ngo biyorohere mu buryo bukomeye cyane? Abantu batangazwe n'uburyo byagenze, habayeho kwakirana ubwuzu kw'aba basirikare ba M23 abaturage bakiriye M23 muri kino gihe mu buryo bwatangaje. Abantu benshi bagiye rwose bavugiriza induru, abantu bagera ku gihumbi barabasuhuza, ubona babyishimiye rwose. Turifuza kugezaho aya mateka matoya, ni amakuru makeya rwose mutarambirwa. Turifuza kugezaho iyi story ntoya isobanura ukuntu M23 tariki nk'izi tariki 20 z'ukwezi kwa 11 2012 yafashe Goma mu buryo buyoroheye cyane. Imodoka za M23 zigatangira gutembera mu mihanda ya Goma. Ese kuki byayoroheye bigeze aho ngaho? Ese kuki mu minsi mikeya yahise ivamo ikajya nyuma y'umujyi nibura mu birometero 20 uturutse muri Goma? Ese ni ukubera iki noneho icyo gihe abaperezida harimo Perezida Kagame wa Uganda, wa Kongo biteranyije hamwe? Ese ni iki babwiye M23? Ni iki muri kano kanya batubahirije kuba barategereje amaso agahera mu kirere? Turifuza kubwira iyi nkuru. Si iyo nkuru gusa, reka tukubwire ko tugufite n'andi makuru none, inkuru turuka ku rugamba muri kano kanya, aho rero abarwanyi b'u Burundi bamaze kwicwa ari benshi cyane mu ntambara irimo guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Turaje tukubwire iby'izi mfu, kuko bavuze ko wazarendo abantu 8, abasirikare 12 ba FRDC, abarundi 7 n'abandi benshi bamaze kwicwa muri iyi mirwano yahuje iyi myanya yose, cyangwa se yaba FRDC yaba na M23 ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bayo. Turaje tukubwire amakuru mashya kuri uru rugamba. Turaje none tukubwire inkuru irimo kuvugwa cyane muri kano kanya. Murabizi neza ko abayobozi bakomeye bo muri RDC bamaze kugera muri Uganda kujya gusaba inama Perezida Museveni. Turifuza kukubwira byinshi Museveni yamaze gutangariza bano bantu, cyangwa se amaze kubabwira nk'inama ndakuka, sinzi niba ndimo kubivuga neza, nk'inama ntakuka y'ikigomba gukorwa kugira ngo inyeshyamba za M23 zibe zarekura ahantu zafashe, zibe zasubira inyuma nk'uko byifuzwa n'abasirikare ba RDC. Duhereye kuri iyi nkuru ivuga ko abasirikare b'u Burundi 7, inyeshyamba za wazarendo 8 n'abasirikare 12 ba FRDC baguye mu mirwano yabahuje n'inyeshyamba za M23 mu gace ka Maremo mu nkengero za Sake ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ushize. Nyuma y'iyi mirwano biragaragara ko yaguyemo abarwanyi benshi bo mu ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuhanda wa Sake wari wafunzwe kuva kuwa mbere, waje gufungurwa kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Amakuru aturuka kuri urugamba n'ubundi aho iyi mirwano irimo kubera, avuga ko ahitwa mu Bambiro hari urukuta runini cyane rw'ingabo za leta n'ibikoresho
bihambaye mu rwego rwo kubuza inyeshyamba za M23 kugera mu mujyi wa Goma. Usibye ingabo za FARDC, urukuta ngo ruriho n'abacanshuro b'abazungu FDLR, ingabo z'u Burundi n'indi mitwe ifatanya n'igisirikare cya leta. Ubwo iyi nkuru yakorwaga ntabwo ubwiye inkuru yakorwaga byavuga ko hari abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi birimo koherezwa kuri kino gikuta cyakozwe gikomeye cyane cy'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo birinde umusirikare wa M23 winjira muri Goma. Nubwo uyu muhanda wa Sake wafunguwe, urakoreshwa gusa na moto n'abaturage gusa, kuko nta musirikare wa leta waharenga ngo wenda ajye mu bindi bice M23 irimo kuyobora, kimwe nuko n'abasirikare M23 nta numwe wahirahira kuba yagana muri uriya mujyi wa Goma kuri ubu ngubu uri mu birometero bike cyane, aho uvuye aho bari no kugera aho umujyi wa Goma uri ni ibirometero 30 byonyine. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu bari mu birometero 30 kugira ngo ube wagera muri Goma. Reka dukomeze no ku yandi makuru mbere yuko tukugezaho amateka mato cyane. Reka tukubwire ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yongeye kumvisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igomba kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23 mu rwego rwo guhosha amakimbirane amaze igihe hagati y'impande zombi. Museveni yabibwiye abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu ruzinduko rw'akazi muri Uganda. Uruzinduko bagomba kubamo iminsi 8. Kuwa mbere tariki 18 Ugushyingo nibwo abadepite bayobowe na Lambert Mende ugeze kuba umuvugizi wa guverinoma ya RDC bakiriwe na Perezidansi ya Uganda na Yoweri Kaguta Museveni. Uruzinduko rw'abadepite rwaje nyuma y'iminsi mike Perezida Kisekedi nawe agira uruzinduko i Kampala, rwasize hagiranye ibiganiro cyangwa se yakiriwe akanaganira na Perezida Museveni. Ingingo yerekeye intambara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka 3 zirwanamo n'inyeshyamba z'umutwe M23 ziri muzo bariya bashinga amategeko baganiriyeho na Perezida Museveni. Amakuru aturuka i Kampala avuga ko Perezida Museveni yamenyesheje intumwa za RDC ko igisubizo ku bibazo bya RDC na M23 biri muri EAC aho kuba muri Angola, bityo ni ngombwa ko RDC yafata umwanzuro wo kuganira n'inyeshyamba nk'uko byagiye bitangazwa na Perezida wa Uganda. Museveni yavuze ibi mu gihe Rwanda muri Angola hakomeje ibiganiro byanagiye bitumirwamo n'abahagarariye M23 ku rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'ibibazo bya politiki biri hagati y'iki gihugu n'u Rwanda. Ni ibiganiro icyakora kugeza ubu ngubu bitaragira umusaruro bitanga, bijyanye no kuba Kinshasa yarinangiye kuba mu mishyikirano na ziriya nyeshyamba ziyobowe na Sultan Makenga. Amakuru kandi avuga ko Museveni yihanangirije leta ya RDC ikomeje guta muri yombi bya hato na hato abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo, ndetse anagaragariza iki gihugu ko ari ngombwa gushyira iherezo ku bihe bidasanzwe bya gisirikare bimaze igihe byarashyiriweho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Biteganyijwe ko abadepite ba RDC nyuma yo gusubira mu gihugu cyabo bagomba kwakirwa na Vito Kamehe uyobora inteko ishinga amategeko y'iki gihugu mbere yuko bajya gutanga raporo kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Reka twihute nk'uko n'ubundi twabikoze kuva kare. Tariki 20 Ugushyingo 2012 inyeshyamba z'umutwe mu 23 zigaruriye umujyi wa Goma nyuma yo kwirukanamo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye. M23 yigaruriye uyu mujyi nyuma y'amezi 6 itangiye imirwano yayihanganishije n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Icyo gihe yari yobowe na Joseph Kabila Kabange. Ikinyamakuru The Guardian cyakurikiranaga hafi iyi mirwano cyatangaje ko uwo munsi M23 yafashe Goma
biyoroheye kuko itigeze ikomwa mu nkokora n'ingabo za Kabila zahise zitangira guhungira i Bukavu ziciye mu kibaya cya Kivu. The Guardian isubiramo uko uwo munsi ibintu byari byifashe, yavuze ko abarwanyi ba M23 bafashe Goma baje nk'ingabo zibohoye igihugu, basuhuza cyangwa se basuhuzwa n'abaturage bagera ku gihumbi, bavuza induru, barasakuza basa nk'abishimiye uyu mutwe w'inyeshyamba, babakomera amashyi mu gihe amakamyo yabo yagendaga cyangwa agendagenda mu mihanda ya Goma. Abakurikiranye iyi mirwano bavuga ko hakiranywe urugwiro bano basirikare ba M23 barimo komanda wa M23 General Sultani Makenga ndetse na Lieutenant Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama wari umuvugizi w'uyu mutwe witwaje intwaro. Usibye abasirikare ba leta bahungiye i Bukavu, hari n'abandi bahungiye mu mujyi wa Sake uri mu burengerazuba, ariko naho M23 ihabirukana mu minsi yakurikiyeho. Icyo gihe kandi Lieutenant Colonel Kazarama yahaye abanyekongo isezerano yuko Kinshasa nayo igomba gufatwa mu buryo bwihuse, nubwo nyuma y'amezi make cyane M23 yaje kuva muri uyu mujyi mbere yo guhungira mu bindi bihugu by'ibituranyi bya RDC. Nyuma y'ifatwa rya Goma, Kabila wari perezida wa RDC, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bahuriye i Kampala muri Uganda mu nama yitaraganya yiga kuri iki kibazo. Nyuma y'iminsi mike basaba M23 kuva muri uyu mujyi. Nyuma y'iminsi igera ku 10 M23 yasohotse muri Goma ijya mu birometero bigera kuri 20 nk'uko yari yabisabwe, itegereza iyubahirizwa ry'ibyemezo byafatiwe muri iyo nama y'abantu batatu cyangwa se abaperezida batatu b'ibihugu byavuzwe haruguru, yahuje aba bakuru b'ibihugu bitatu. Icyakurikiyeho mu gihe M23 yari itegereje ibizayibazwa mutwarire ibizubahirizwa ry'ibyemezo ku ruhande rwa leta ya RDC, yatangiye kuraswaho n'ingabo ziri mu mutwe witwaye mutwarire wihariye wa FIB cyangwa se Force Intervention Brigade, n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye buzwi nka MONUSCO. Byarangiye izi ngabo zirukanye M23 ku butaka bwa RDC bwa RDC muri 2013. Abarwanyi bayo bahungira mu bihugu by'u Rwanda na Uganda, ariko bakomeza gutegereza ko leta yubahiriza ibyemezo byafashwe. Amaso ahera mu kirere. Hari ikibazo kimwe kibazo kigira kiti, ese amateka ashobora kwisubiramo? Kuva Ugushyingo 2021 kugeza maginga ya M23 iri mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubura imirwano. Uyu mujyi kuri ubu ngubu irimo kugenzura ndetse kagenzura n'ibiturage bitandukanye muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Robero ndetse na Warikare. Icyakora M23 ntabwo irashaka kwisubiza uyu mujyi wa Goma, ndetse nta nubwo yigeze ibigerageza wenda ngo babe bayisubiza inyuma. Gusa abakurikirana hafi intambara ndetse na politiki yo muri kino gihugu cyane cyane burasirazuba bwa Kongo bahuriza ku kuba uyu mutwe waranze kwigarurira Goma mu bushake bwayo. Ni nyuma yo kwigarurira uduce twegereye cyane uyu mujyi nka Kibumba iri mu birometero bigera kuri 20 uvuye Goma, ndetse n'uduce dukikije imijyi ya Shaki na Sake iherereye mu burengerazuba bwa Goma. Ni Goma kuri ubu ngubu icunzwe bikomeye n'ibihumbi by'ingabo za leta ya RDC zifatanije n'abafatanyabikorwa bazo barimo SADC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'abazungu ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Icyakora M23 biciye muri Colonel Nanga ukuriye ihuriro Alliance Fleuve Congo cyangwa se FC, uriya mutwe uherereyemo cyangwa se ubere umunyamuryango, yateguje
ko Goma iri mu bice igomba gufata mbere yuko bakwerekeza muri Kinshasa guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Kweri makuru twaguteguriye kuri uyu munsi